پشتی شەری هۆبانە لەسەر باژارێ شنگالێ ژبال دەرێخستنە ئیسلامی داعش زێدەتری 300 ئێزیدیên کورد ji şingalê koçberî gundê Telxatûnkê bûn li devera Tirbespiyê. Welatiyên deverê bi cewş pêşwaziya wan kirin, xwarin, av û pêdewistiyên rojana li ser wan belav kirin. Her wiha rêxistina pedekî sê ji Qamişlo alîkarî gihandin penaberên şingalê li gundê Telxatûnkê. ئەمێ دیفاعت بەر ئاخا خۆ دەبکن ئاخا کوردستانê ya her çarparça ji ber ticarî Kurd neşkestina eskerî herdem şikandina Kurda û pêşmerge siyasî bû pêşmerge neşkestina weka xelk bêjê wext ne wextê nakokiya ya em şerê hevdû bikin dem demak û em yekîtîkî çêkin nav Kurda de em wesfê hevdû bidin em bihêlin ku em bihêz bin tev de ji ber hêza Kurda her çarparçê Kurdistan yek bin em ê bêhtir kar bin xweş dijmin xilas kin ew nakokiyê ku xelk name çêne demê waya ne wextê waya em hîvî wircekî ji wa biraderê xwe dikin ku îro kar bin em destê xwe bidin hevdû ji ber em we xilas kin xwe xilas kin ola êzîdiya ola me ya dînê wa dînê me ya em Kurd tev yekin dîsa hûn xêr û selamet hatin em birayê we ne çi ji were lazim e hûn mehtêcê çi ne wek Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya em xizmeta we de ne xêr û selamet hatin ser serav ser çava. Penaberên êzîdî gelek xemgînin û dilşkestî ne. Ne ji ber koçberiyê, ji ber kes û karên wayê ku hatine kuştin û revandin li ser destê Daeş û ta vêgavê rewşa wan ne diyar e. بخودی گلک تعداد ما بوا و گلک رسالت ما بوا و دا که ترکا قیچه دایا و قیچه ترکا دایا که دایا و جهلا ترکا دا کو بابت خود دایا و پیچا که زارو کا دیلان آدم مانا و مالا ما چو میراته و خودی کوته جنا و قیچه دانا برخو برنا مازات مالا وان چو میراته و دنگه منگه تا چند دولتا همیش بینو چند کردستانی همی و کی به هاتان کی مفرقه وینا هوارا ازیدا وچه وداعش كذا النف قبلت شمال ام قلنا ما حردان قرشبك ام اخيرا تحضر ما بقول تشك كسينا بقول نحت الشمال قضاء النار نحت الشمال عائله مدرى فيها المفرق وان كمين داني بب عائله بدبرن الله وكنها عائله ما المفرقه حردان دب مرزي وان بار كتشو جنو او بون شباب درانين عظام كرن شفل اني بن اخر دفن كرن من آخر كرن دفن كرن أو كتشو جنوان بري ودانا مطاري الأحفر باشا. دم خلق حردان وهاتنا فيدري وأمرافين وهاتنو خدم نجبر كشتنا خواتنو نجبر كشتنا زلامت خواتن بر شرف وناموس خود خاطرات ديني خو ما ترقى جوارد خدا خاطرات ديني خو ما ترقى جوارد خدا وما ترقى عشير ملتت خدا وقلق بجيه ما فمان وقلق الآلد ما مان وسريتي آمي مرنو زارو فتسينو. Penaberên êzîdî gazî û hawara xwe digihînin hemî hêzên Kurdistanî tago kes û karê tuwayî mayî li serê çiyayê şingalê bê xwarin û av û wan xilas kin ji rewşa zehmet ya ku ev heftiyeke têde derbas dibin. Candar Şernexî bernama Ark Tirbespî gundê Telxatûnkê.